Milé komárňanky, milí komárňania, kedves komáromiak és európaiak, milé európske komárno. Dovolím si dnes striedať jazyky, tak ako je to v mnohých európskych regiónoch bežné. A dnes budem prepínať medzi slovenčinou a maďarčinou, hoci by som mohla hovoriť aj po anglicky, nemecky a česky. Len taká poznámka na úvod, že nebudem hovoriť to isté v oboch jazykoch. A je to vlastne poznámka len pre tých, čo nevedia po maďarsky samozrejme, ale vďaka, že ste všetci tu. Itt Komáromban a mindennapi életben érezni az Európai Unió előnyeit. Sejtem, hogy itt is vannak közöttünk olyanok, akik naponta átmennek a határon. Vásárolni, dolgozni, vagy haza, mert a másik oldalon vettek házat. Sok évig ez nem lehetett ilyen könnyen csinálni, de nagyon gyorsan meg lehet szokni ezt a fajta kényelmet. Aj Bratislava, kde žijem, je takéto mesto na hranici. Keď som bola malá, na okraji Bratislavy ste sa nemohli ísť prechádzať do lesa, lebo vás mohli aj zastreliť. Dnes sa tam bicyklujeme s deťmi. Môžeme ísť na Marhule do Kice, alebo sa ísť okúpať do Mošoňu. Správy o zahraničnej politike a o tom, kam sa stavajú naši predstavitelia, ma naplňa strachom. Môžeme naozaj o tieto veci, ktoré sme získali členstvom v EÚ, opäť prísť? To naozaj musíme stále chodiť na námestie, aby sme ukázali, že sme európski? Viete, odkedy je pri moci táto vláda, tak množia sa také rôzne odznaky, ktoré by som aj mohla nosiť. A kedysi som na tie protesty chodila a mala som stále viac a viac odznakov. Ale ja už som prestala, ja už chodím bez tých odznakov, lebo ich je jednoducho príliš veľa. Dnes som však nejaké doniesla. A tento napríklad: za slobodné médiá, RTVS. Bránili sme nezávislosť verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Független még a tévé és a rádió. Sokan, akik még ott dolgoznak, nagyon igyekeznek. De egyre nehezebb helyzetben vannak ők is. Kultúrny štrajk. Mohla by som mať kopu ďalších odznakov z kultúrneho štrajku. Bibiana, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo, Slovenské literárne centrum najnovšie. A kultúrában valóban vészhelyzet van. Azt már hallottátok, hogy a Nemzeti Galériából elvitték a nyomdákat, hogy az alkalmazottak ne tudják kinyomtatni a felmondásukat? Mám tu aj dúhovú stužku. Táto vláda strpčuje život ľuďom, ktorí nemôžu za to, ako sa narodili. Ohrozuje ich bezpečnosť a zdravie a vyháňa ich z krajiny. Toto nesmieme tolerovať. Egyenlőek vagyunk, nem csak azért, mert ugyanolyat adót fizetünk, hanem azért, mert emberek vagyunk. Olforian a Martina. 2 hete kint álltunk, és emlékeztünk. Sosem felejtünk el. Oranžová bodka. Túto oranžovú bodku som dostala pred rokom na MDŽ-u pani prezidentky. Je symbolom platformy Sme tu. Tá predstavuje komunitu, ktorá odmieta násilie páchané na ženách. A nők ellen elkövetett nyilvános támadások, akár verbálisak, akár fizikaiak, egyre gyakoribbak. A mohla by som tu mať plné vrecka ďalších odznakov a stužiek. A chýbajú mi tam napríklad stužky a odznaky symbolizujúce problémy v zdravotníctve. Tento týždeň sme si 6. marca pripomenuli 20 000 životov stratených v pandémii. Emberek halnak meg az egészségügyben uralkodó helyzet miatt, néha banális okok miatt. Mások, a szerencsésebbek, csak szenvednek. Biztos vagyok abban, hogy itt mindenkinek van ezzel saját tapasztalata. Závady v našom zdravotníctve spôsobujú smrť a utrpenie. Z minulého týždňa som napríklad počula prípad pacientky, ktorej pri zlomenine nepodali infúziu proti bolesti, pretože im ráno neprišiel materiál.
Tieto štátne zlyhania sú dôkazom o neschopnosti tejto vlády a jej neprofesionalite. Máme taký slovenský frazeologizmus. Trčí im slama z topánok. Pre túto vládu by sme to však mohli aj upraviť. Im netrčí z topánok slama. Im trčí z topánok hanba. Most tényleg szégyelnünk kell magunkat az országunk miatt? A kormányunk miatt? Zajtra je Medzinárodný deň žien. A myslím, že tento rok bude pri tejto príležitosti, najmä v Európe, znieť heslo proti násiliu páchanom na ženách. Heslo, ktoré vyslovila francúzska Giselle Pelicot. Hanba musí zmeniť stranu. Na Slovensku môžeme toto heslo uplatniť aj širšie. My nie sme tí, ktorí by sa mali hanbiť. Amikor mostanában találkozunk az ismerőseinkkel, gyakran beszélünk arról, mit tegyünk, mit is tehetünk, hogy ne veszünk el a rossz hírekben, hogyan lehet ezt kibírni, hogyan tovább. Tényleg tehetetlenek vagyunk? A preto som pripravila na záver 3 tipy, čo robiť v týchto časoch, aby sme sa nestratili. Prvý tip. Buďme spolu. Stretávajme sa naživo, takto na námestiach, ale aj v súkromí. Budujme a udržiavajme svoje komunity. V týchto časoch pomáha, keď vieme, že v tom nie sme sami. Starajme sa o seba navzájom. Dobré skutky nepomáhajú len iným, ale aj nám. Kto nemôže prispieť na rôzne zbierky finančne, môže sa zapojiť organizačne alebo akokoľvek inak. Ezek a jótékonysági dolgok nem kell, hogy óriásiak legyenek. Segíthetünk akár a szomszédoknak, vagy a családon belül. Ezek az apróságok lényegesen meg tudják változtatni az emberek életminőségét. Druhý tip. Nenechajme sa rozdeliť. Pre malé rozdiely nezabudnime na to, čo nás spája. Nenechajme si nahovoriť, že máme iné hodnoty. Tie základné máme všetci rovnaké. Sloboda, dôstojnosť, demokracia. Minulý piatok napadli mladého muža v centre Bratislavy, lebo hovoril po maďarsky. No následne bolo zorganizované zhromaždenie na odsúdenie tohto činu. Prišlo asi 200 ľudí. Mladí, starší, Maďari aj Slováci. Nenechali sme sa rozdeliť. Lehet, hogy más nyelven beszélünk, és más meséket néztünk gyerekkorunkban, de ugyanúgy féltjük a saját gyermekeinket, és ugyanúgy egy biztonságos országban szeretnénk élni. Tretí tip. Pusťme k slovu ženy. Zajtra si pripomíname Medzinárodný deň žien. Kvety sú pekné, ale oslávme ho radšej počúvaním žien. Stále ich počuť vo verejnom priestore málo. És a szlovákiai magyar kontextusban pedig még kevésbé. Én nagyon jól tudom, milyen nehéz összehangolni a családod a munkával, és hogy a nyilvános cselekvésre alig jut idő. Aztán pedig nem tudunk tökéletesek lenni, tökéletesen felkészülni, és inkább csendben maradunk. Nem. Nagyon fontos, hogy önöket, titeket is halljuk. A na záver už len moje prianie všetkým ženám na Slovensku k MDŽ. Nenechajte sa ničím umlčať a nech vás je vo verejnom priestore ešte veľa počuť. Köszönöm, ďakujem.